Phi kwa kaliang ek mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ek mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban phasina yeki mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu Hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan ha Charisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Bhoi Rumpong Hari Bhoi District. Watla giladon shibun gidukan bam hasor rit pathar khma Hari Bhoi sebni bat hasor nongpo kibala seng bat peniaj da kipai ba bat kiriu simen kibala bu hagarokom syat baper bat kibala bu ye ki jingbam jingdi ki baper bat kibadon hala ke jingbang namar hala karokom syat henin gesngipan artili gidukan jathali lala ban pelipai ba kawai kidai kibala seng da ki arngut ki sijur lane ki shibai kata kakong boni em bat uba tom kabala bu ha pathar khma kabala ai kerteng boni tali ya kabalawan ban pelipai ba dau sordar ke sinong pathar khma uba petal man thank you ha ke jing dan lang utumen basan erani ubalabu dagi jing duai kerku kerdo ha ke jing dan lang jong kiwe temen basan kebalang presbyterian pathar khma. Batsa kawai pat gabdei kibala seng dau ba kermen nong room hanong po kabala bu ha RBP Sinat Complex kabala ai kerteng Care Restaurant and Thali ya kabala kerku kerdo kum ke jing pili pat ba dau pastor PS nong shli ha ke jing dan lang jong pastor PW Pnar rengkat ru ki bahayang sem bat ki parlok parajor habaro arteli gidukan ja thali phila banyo ya ke thali do siar ke thali do masi ke thali do kha rengkat ke syet dai kabala syat penbang bah kum gejing kersiani lagi parari ki bawan ra ya kum kini gidukan jathali ki bala aban ai jing sekri bat ka bagi pai ba ki khamsuk ka dor ban yesiu tong ini lek ban bam se gini gidukan namar kini gidukan ki de gidukan bamja ki ba om dei tang ba ki pen kedang hadin melada bam henry ki pen bang ru yak sentur ha ka por badang bam